Hello beautiful people, welcome back to Kanso HD channel. Aji nagamis tutorial di WhatsApp laka notun features, tips and tricks di kawali as itu warne. So mani stay tuned and enjoy. Chalo शुरू करी दिया से first love feature रो itu एक बार हिस्सा ऊपर itu photo see to view once तो itu iconic clarity jabi nabina video nole photo ekta select koribi nako ina dula icon di ata dibi niche aro send kori dibi sabo kuligana sa mo ako na pick kulero pai tikiwo next live feature slow or fast voice recording nolip kanakan kinaga huniwo sulaga features tikiwo para ko na patay sa mo na kurina apne yati right just kuro barbo speed slow or normal di ani barbo try koi sebe to the feature bi palase next feature do best quality picture kina patabo itu ka dikha bole ase one bata tam WhatsApp ti do picture quality biya thake to apne class settings di abi nagina storage and data tv कोई नन्ही चूल्हा फोटो अपलोड क्वालिटीज देखना तो बेस्ट क्वालिटी तो सेलेक्ट कर लिया तो हम पता था फोटो ला क्वालिटी तो ভাল লাগিব कोई तो फीचर तो वॉलपेपर टिप्स तो नতুন फीचर ওলা আছে পড়া তো থাকা নাই কিনকা ইন্ডিভিজুয়াল WhatsApp wallpaper gitu lah se to bisa susah se wallpaper di jadi individual di jadi na row change ya udah ini kita select kuri mau kita tim select kuru kita buat try kuri sabo na niche di brightness kan adjust kori sa dobi to feature bi pala se try koribi individual la rakhi dibi aro notun feature ta disabling message itu feature ri ki ase bole to mohan message kan do automatically 7 days piche di delete ho jawle la ase to group nole individual रखे हुए बनान तो लेट्स ट्राई ग्रुप again नीचे disappearing message ना again ना देखो तो क्लिक करना तो ऑन कर रखी थी ये ना होले तो automatically 7 days पीछे दी ताकला message तो delete हो जाए तो feature भी नोटन आगे ना से तो कैसे खोले तो group laga wallpaper kinaka search kurina using advanced search option group itu la dikhawo group tagi nagina pencil mari dibi nagina web search tagi na apna la group related la tarik search korole be pare related pale to rakhibi na boleh apna nicho ki laga interest ase wallpaper kan to search korina video rakhi obore to la feature bi pala se try kor sebe
next feature ro kinaka photos videos documents etc individual laga advanced search option use kori na try koribo to dikhai dibo edibo ini select koribe moi photo try kori sabo photo individual satika naam likhibi apna nole to kundu manu patashi to last separate pabo itu time save hoy ajula video to emani wo kuno notun feature learn kurishe boli niche comment section te likhi dibi aro like kori dibi share kori dibi aro subscribe kori dibi thank you see you next time